Talofa lava and welcome to our face-to-face with Coach Will this morning. O le nei aso ia e whatalofa atu malu tato atu nuu o tato face-to-face. Ia mansunga Simeona to. Ia o neila o le a whataitai le ngana whasa moa. Whamalulu atu pa e se upo sasi ona e lei foi whasa moa a maa ua mare uso nei a Sime. Ia ala tau mwhai atu ia o mole malamlama anga for tato atu nuu ia ma whasoa e foi matufai na atu ni manatu. Awale ola soifua malolo ina. Ia o le usolane o Simeona, ia o e nei pokalama le SSY, na amata mai lava ia le amatanga, e tausanga i lua afes food valu. Se faisa fa amtalanga i le amatanga le pokalama, ia i nafo i vai tau. Ia, o le ngang whaftai, ia, e mo peona, watu nea no whatalofa, i le malo tato hawhia nei fo i tai au, ia, e whaftai atu fo i le Coach Will, ia, e mesi fo i le Coach Sisi, whatua ia Sisi. Ia mo nei foi ava noa ia ole lua afes fulu walu ia na o join ai tonu pokalama ale sunga ia wio ia mes foi fartua ole amatanga pokalama o tele I fa pe na ulo mai sesi I lungo nisi mea ai paule me na ulo ole tasio uso fainga ruenga na mai pokalama ia tea ia te o susu e fonga ia ngā tele pokalama o ngai ngā tonu ala ngā a mata I lo na o a mata mai lo pokalama ai sa ma nai lava sa unga na tausanga ia o le o tau tanga I mai ai o le ai te alu lava ai whaftai atu I mo pokalama le sunga ia Coach Will ai mes foi fatua ia mo nei foi pokalama ma naia ia le o tato sira fa ai nei foi tai au I le alofa malanga leo le tua. Malo whaftai lava Sime, so le tausanga la nai lua afes fulu valu sa e silifia I le amatanga ole aso lo ngona ma sau whaalongo I le utino e fia fo inyo ponga sa I nā teimia ili amatanga pokalama. Whaftai mo le whafsidi o uponganga o a mata mai ai e whase lau se fulu. O a ufoi sa e borderline le prediabetic ia ai mese le koko maulunga. Ia o au fo e ela o mai tu mau o le fatu ia pento silafia ia o nei fa mai ia ele siringia lava tangata I mawai ia ai no o le potalama le sunga ia Coach Will malun fatua wa te lele swinga wa faftai ai o le foi pokalama wa ele swinga tino mo le malosi ai wa ele ela se fa pe mena ta no mo o le to prediabetic o le ko maulunga o le whaftai na pokalama newa no mo me uma o au e tai fama sina ma alu e whai au sea kinga I le fo mai kuir koko ia na sule vai sunga le fo mai o ngai ka ke lo ai o le po au ngale la o mele whai o le wha tali atu lea wio ai whaftai tele mo le pokalama Malo whaftai lava. Malo lava sunga Simeona ole mo mama anga le tatou au whafonga nei ki tu aso. O lo sunga o le pokalama le talo ina ta ua ele o pokalama le fai ele exercise. Ele o le boot camp o le pokalama le matalo noi le so o le food challenge o le fufuaina le o le mertau mafa. O ina tangata ia il me ai tau mafai ia mo malo e malosi e ma malo lo ele tino. E sa ole sunga Simeona. Ole ina ua makalangoa ma le sunga ia Coach ia me silfaltua e lako pokalama le o le mea ai o aula o kere sau le lako pokalama le boot camp e fai exercise ai ngau sau si I nunga I kongo le senga I lisi tausanga o mawai mau whalongolongo akunga pe o le pauala le o le mea le la e mga iai o le mea ai le winga lau tala e le au ngā le maa losi o loko lingi lo kingo ai le whainga ku ua le mea ai. But that's the main point ia au I le usaunga I kongo le pokalama o le mea ai lava. Pe ko lengi whea kele le afu ia ale ku ua la lau mea ai. Ia il pauanga le mea e kaunga whai keke e kako o le mea ai lava. Ia o au o le food challenge o ke roa ua kausanga a ko lenki alo koe a makari e kausanga o le au ke alu food challenge. But o lau whaukuanga o le mea ai ia ngai keringa ki ngai kako ia o le tali atu lea o sungari Coach
Whawhitai lawa Simeo, o le tūlanga la le mea tau mawha le tal no e lau sunga i le ise mea ai a tu sai wha amole atanga te se ilusion paunga pe tau sami al mea ai. Ai, o le maangai al siri. O au, ia, e kele o keimi. E ile kausanga le nkea whai unga tausanga. Ngau whalongo ai o lai lakulunga o le Paulinary diet. O whapele, o la le wingo le ngengi mea. O usau ngofo senga. E le whape ka ua kulon mea ai. Ngai re aila i le aso a koa. Langa e need fo i le puka. Nga kuuse mea ai kongo le puka. Langa e le mawhainga tai chest whape ngā le puka pe alese mea ai. Ia, o lau mea ai. O le kele o keimi. O ke whaia le polesi. Ka ko vai lunga le YouTube a coach malong whautua. E ile menga e ka o le overnight oatmeal. Ia, o lau mea ai ngā kele o keimi. Ia, o le oatmeal ka eau. Ia, ngā skipira ia le waudi. Pea kua o aila ia po se mea le kodu. Ia, o le mea aifo e le kodu. Ia, e mo ia o le green salad. Ia maria. Pea o le meanga o le seafood. O lau diet ngā lea ru kemingi o le seafood. O less my best o le seafood. Ia o le kele lau mea o le ia. Ia malpo lesi tai au. Ia o isi teimi. Ia ai singa esi. Fruits. Mawala fruits o le apple ma le moli. Ma le whangwai le kai au a koa. Skipi aku ma le lunch af kau ai. I le afiafi. Ia. O ngai ngala e keirua i ese whalongonga. Teimi mua no whalongo ai. I le tino. O ngai keirua i lawa a makanga work. O le pekau pepe lo kingo. A le au nganga o le vai. Ngai fiso soangi e ke oi. Ia. O isi keimi. Ia. O le water fasting. That's the main point ia. Ila uia. Ngau iei kongon pokalama. Ia o le water fasting. E le whapea ngale ingo ngale vai. E lau flash ngai iei. E kipi e kongon kukama. O le apu. Ai pei au ki polo a ia o le pasta ngau mea uma le vai. A umanga o ingua le mea ngai le aso a koa. E ke whalongo inga. Ia lai mau alo malosi. Nanga laua leise mea ai. Anga le vai a le la ingo malau ki polo. Ia e leise mea iei. A mo singa fruits i le afiafi. O le ongo. Fiku. Ke minga i ngaka ila ai. A snack aku le afiafi le apu po le mori. Ai pei o le aso a koa le vai a ma le ki polo. Ia. Tali atu le siri. Alo. Sunga wio. Whawhitai lawa Sime o lo ta ua sunga Sime le tūlanga le overnight oats pol lesi. Tō telo tātua fia ait pol lesi. O le suinga la lea o ina le pokalama. O le ave sea le o suspovi. Ia. Ai suia le la me o sui le o suspovi. O la u susu le whaanga le kemingi. O le almond milk. O le plant. Le kelinga mau e whalo loa. Ia. E ki kilo iei. E se senga o le susu mang. Ma le susu le almond milk. E sau sao le plants. Ia, o le pei o le paulanga le mea whaanga ia. Ia, e whai hela o mea. Lei se suka, lei se mea whapenga, mea umaha, pao le mea ngā le susu ma le o mea. Ia, ma le skama i hani, ia, e pei mau ele taste. Ia, ngā kipi e rore nunga ale o le esi. Ia, o le whai. Ngā e sau le ma o e kai au. Ia, ngā whaama, pālengi e la, i o le aso. Wa el mana ia, esen mana ia for to foi le mana me suka. Foi le malosi, ia, e lei se suka e mau ai, e paunga le mea. O le anganga le esi ma le whainga kipi ai. Fasumali ai. Whamau ele taste o le polesi. Malo. So tele ai si isi mea tau mawhalo i ei tonu pokalama e whaone whatai tai ei. O le sunga ia si mea fia lava i mea tau mawhai ia marisami. Ia, lea lava. Ia, o so soina mea tau sami la marisami ia ale ngata foi nai o le ele, i ulu o le whai. Ia o le vegetable, wa fia lau sunga kukama o le kisi, o le kapisi. Ia o mea umalawa o ngā montino, o le tele foi lao o mea ai tātou tau mawhai mai lele ele. Ia e wawe foi ona malosi lau tino ele ngata i savali, i ngā ioi. Ia e whape nā foi lai tono o pia whape maua oil, pe on tā ua sunga ia Sime o ia sa prediabetic. Lono ina wa lata lava i le mea tā o le maisuka. Ia te bila ne wale to iei tu langa lea e sa. Ia, o lea lava. Ona wa suia lana mea tau mawha. Mai wa mea sa e fia ai i teimia ele ama teina pokalama. Half time or five city. Oh wow. Yeah, fia le McDonald. Costunia. A walula le McDonald. O kele ai hamburger. E le menga ka o le snack wrap.
sa chicken with the veggies ka pisi ya pauanga me ya maingu na paingu ya alkemi ya was snack le apu male moti ya mo fai ya ale vai le aso ako pe yo me manga yanga ya ai ole fisiringia disi meo turanga me ai ango e mo isa inga walu pokalama lua fast food vat sa la kwele le pokalama ravanga ye ele ese me ango nga tasoni la veggies ya o kangolola e fakaika ya e ke whanongo inga ese foi le whanongo inga lo kingo pe kau pepe ai inga o koe sau e sin in kongo vasenga i le food challenge nga o loa i loa ya loa vako e le coach le sosoangi e aire me ai ango ulu fai kalo ya ngo faile e le coach ya wasi la fia lau sunga o e kau le fia ai mea ai masoa e ngo vaku pokalama lea ya a moa lau fai e kasi ele se ulu a koa foi ele se afa ulu pawal me le kipi kuaka ska mai ulu ya e kele lava le veggies me ai pe on menga o fia ni ke o le leisa foi ya kele nga si o limo kele ko e se leisa pe o my favorite ai o la o salaki o ma sange foi tingala inga e message fa nga o ke ai loa se tulo e kipi mai ar ku kama fa salaki ku no lau ya o le sosoangi nga malo e se man manga yo ngai pokalama malo lava si me ya e tele ever swinga lewa ova male se lau se fulu paunga ua lucia lau sunga tal na mata ni pokalama ono lo focus lava o lava ia ile meta mafa ma e te fia fo isa vali esa ya o se ta u famtala mai aus ia polale le exercise te fai ia so o le o la ufa mas kingo le fai fiaf ya o le mea ailo ke aluai sa food challenge ai sea langa e pauale me le kaunga e whaafainkai ka sa moanga ku ai le kai au ai le wauti ai le fiafi koe ai wa ke ere iwa po pero ke mianga ai isi ainga ya awa ya e ai le kai au pe misi lunch pe misi foile le breakfast this game a o la ufa malu skingo o kere South Pool Camp para vangai okay loa ako vai ska nga kai lunga la wala de kolu la uli aso uma ya kakala ngi kau kalaku okay ngofoi fangsa o la u tini fai aso uma o ke savalia ku falma yo fenga lenga falma e kaule le ko pang e kero ngaka ko e fai la ko fa ka pe ko si la fio ko fenga lenga pok fa pe ka fa pe la ko e ke fenga lenga i fa ku ya fa fenga lo o oe mako ke masangi mako ai lunga la wala ya o la routine ngo o le focus i la mea ai ya ma la savali aku il fan mai e kau le kai pango ya o le mea nga le faingi o ke le sau se la ko pu camp a la savali nga ya so uma ya au kango e fika aku ko ikikia 5 maila laku i fanga alu i kau ka pango ya o is foi kemi e savali ya faisinga o chak le kiki ka kuri ko el malos alang o fio ke savali de la e burn ai de fat ngai kongo lo kingo o menga fa mai ka problema ki fio savali la ai ma ngai era fia malu fa ku yo ma ngai al ma ngai fo la e su sungu mai fa fole de nga ngai kongo lo kingo ya o lo se akule ali coach mo ngai fo ka ya i le routine fa temingi so e o fa tasia la meta o mafa ia male ngaioi famalosino al famalosino foi ele os famalosino foi ele tel si me mafa e lava stemi savali ai o fotuanga lava pokalama nei ia mau al tolu sulu minute pesilia tuliaso se ava no telo e savali foi lá o le nga foi lá savali temi le lá e o le mau ai o le vitamin D ia wai nga moltino le vitamin D ia mo mai le ile lá so to telo tatou ia pe tono ala ofisa ia uma so ta vale ia ele lava stemi fa for la e mo waile le vitamin D ia nga moltino so le la fa ile sunga ia simele ava no le ia e savali ia la ma na ia fo ile le mo le la e mo waile le nga mo le e afuentino ia mo wai fo ile vitamin D mo le nga moltino ia matau ma fa me ai pa lengi mai le
Malsami. Ia wai masani na ai fia ai fast food o le Carl's Jr, McDonald o whalainga sainga. Ia o lela sa mawai fase lau paunga mon tupu. Ia te mila ne o suila na me tau mafa I me ai o le mai le ele Malsami pe on masani e tato tua a le tau o le Polynesian way of eating po le Polynesian diet. Ia le fautua ina fo I tangata tato atunu. E au ngā mo le tino. Ia whaila fia lusio ponga. Ia mātou te tunatu mnawa noa ia tau whai e suila o me tau mafa. Ia mwhai ai le whapea la wha mole au ia se uma. Ai mana o whai inu na le vai mo system I e tau reset ai. Le sia whainga. Ai whai lava na e tau mafa lava I me e palengi. E vawe fo i ona mawala maa losi o tino. Ia ma whai titia fo I ma mafa o tino. Ia mwhai ona wha fo I sia tele fo wha ma I lo mawala tatu atunu. Ono le tino puta. Wa le sila fia le ia sunga ia sime wa whenga luenga le whalmai. Ia o tātua miksa mo numer tasi lalangi ile tino puta. Ia mala mai suka. Ia voi la tau mwhai sunga ia sime a vea whataita inga. Ia mwhai antou tanga ia tu yo lo whenga luenga le whalmai mo te loa tele voi tangata o atu fia. Ma wala tin maa losi mwhai la tu x-ray lo sunga. Ia mala matou department. Ia o le asa o fautuanga mo I la tō lo tau mwhai lava nei teimi fia ma wala tina maa losi. Ia ma se suinga fo I le maa losi ma whalongono tino. Whaftai mo le whafsiri o le whaukuanga. Ia, nao se tuatu I o tawhatafa. Ia, o le pokalama. E se malmanga I o ne pokalama. A o le mea kaulia. O le isa fu. O le fu. O lau mea ai. Ia, e se malmanga I kia u pokalama. Nanga wo fia nanga wo ke le suinga le o langa. Ia, e a ngai e luma o le fautuanga na o tu atu I o tawhatafa e fia mo se me whaalu se I o paunga mo ele maa losi ko e mo elis whasiringa maa losi ia suma I le SSY ia le ia le sunga ia wio e me se whautua ia e a waku e fo ingi faukuanga le lei mo le a ngai luma o lo so I fua ia o e ko lua lau whangau kengi la poa ia o le ngā foi la ngā o la o mele fai I mako fale o le foi e unga e sia whanga ui e ko lua ia me se foi matou foi a inga ia o le isi fautuanga ia o va ayer kele o tangata ia o whainka o ngā koe lusi o kingo o ngā tele o le tino ia na os fautuanga ia ke o kou o la o mea foi nai fai tele o woe tatan no ia a ko le ma fai le pool camp ka ko woe fa longo I le food challenge langa ale tu ua lo me tau sami pe yo le mea nga le fain kai ngi o le mea ai lava le tatou te e paulanga le mea e ava ngol food challenge e ki sau e ki va ai mai fa ngolongo ai ia o ngai ngala ngai lolo le se senga o lo mea ai e fai le aso ma le aso but o le pasta o ngai mea uma o lo mea it's a fool ia ai awangi ngalo e ke oi o lo avangoli SSY e tata noa ia coach Will malon fatua e te sosoani e te oi ia ai mese fo ia ai fia mamalama tele ia wa o finga luenga fa mai poku de x-ray ia e la vando tata noa to ia te oi mo le foi tulanga ia ai lo avangoli SSY e te tata noa ia coach Will malon fatua ia mole soi fu malo loina ia faftai tele mon ne yaso faftai aku coach Will Alo never know. After sime mo never know ia molto silfia pe on ta o stemi o fano o sunga ia sime sa matena ne proclama lua sumal valu e na o tau mafa me tau mafa lava pole it's the food pe on ta o ia o lo focus ia malan savali le fiafi ia focus lava ia ile me tau mafa ia mau silia ne male se lau se fulu ponga o lusi he's now under 300 pounds ia wai lalo na ia mal tol se lau ponga lon mafa ia lo tulia dele le goal o le challenge den tu ia tau fai pa ula lo lua se lau ponga ia le la tau fai tu ile si tau sanga le so le si full lua masina ia tulia tu se lau ponga na ia o le lava o le pe kelinga ke mi e sau I whanongolongo kuso le mindset kuso o lo mafau fau pe la kangolo e kang fai me ke ia ngai ko mafau fau la ia pe uma se la me le la fai ia ale koulo ku mai coach ia le la focus ai foi ma fai ma fau ia o nga I luma le pokalama le ia ai paulo me ia mo pel malosi
ai a mawalo malosi ya ke fai a me uma e pe o portusi e ke fai a me uma il fa moi i le ri le ngoa ia malo loko ia tu ele malo mafa faulo me ngai fai ia ngalu fa kasi amole me le kan fai ko coach ai fa tai Malo si me fa tai tele nei aso ia fa manuel te mafa langi la sunga malo tau fainga o tai tonu a fai fa mo me pero ta ua em fai me uma ile atua ia malo ngalue lava o e mo lo lava soifua malo loina ia ma tu na tu fo nei lu tau malo tatu au fa fonga ia tau fai tau si leilo tino o se me alofa mai le atua ma ole a fai te suia lau me tau mafa tu sa lava pele fai on e fai el fa malo stino per sunga sime mai la to o mai boot camp ia tau fai lava sui lau me tau mafa ile fa pe ole a fa mole o ile toi ai le ai pa ol mele fa tu atu ai sui lau me tau mafa mai le ai ole fa spon masima ma siu pipi mal ma mo ia ai sui fo le ia me ai mal sami ia ma me ai mai le ele ia ma fa tele lau la kisi ma lau ku kama ia ma lau ka pisi ai wa ya ha mo lo tino sa ole si ole lava ia ai pelon tatu e nei aso ia ole tau faingal la nei foi tu so an tatu atu no ia man malo tatu fa fo nga nei lava tu aso ia mo le toi fa tai tele ia wa o nei coach will ia lo e proclama nei slimmer stronger you so ani ati oi ia so ani suila me tau mafa ine fa on suilo malos pe on ta ole so asime. It's the food, it's the food, it's the food. Coach Will, Slimmer, Stronger You with Simeona, SSY for life. Fa sui fua.